Spesial happy party from Al Subang ini bos.
Party from Al Subang ini bos. Ambil gitar, panggil teman-teman. Bungkus, makan ya lo. Nyanyi di pinggir jalan, suka-suka. Joget di pinggir jalan, bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa.
Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, pokok papan atas, atas skalanya.
called Cedric the boy. The boy has a toy and he wants to play with the toy. Once upon a time in the house of Hufflepuff, Cedric got older and he got so rough and tough. But the young man called Cedric the boy sacrificed his life to save Harry boy. To save Harry boy. Spesial Happy Party from Al Subang Universe.
आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या प्यार कैसे होता Thank you.